الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 hurum. Sadaqallahul azim. Sini toma-toma labbika sura-sura malabbika jamaah Jumat yang insyaallah pada engkaki riam masiri pun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur marajaki la raja sewana pun Allah Subhanahu wa taala na engkaki si mata nawat ditudat-tudat cinampa mat depungan rilalanna ye onrok kami nam malabbi dalam rangka melaksanakan di faselenna kangi sumpah Jumae nasibawai berjama. Semoga apa yang kita persembahkan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan rahmatnya serta surganya. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini mencajiwi umat Nabi keng punaiwi ya regal lolongawi syafaat nanti di yaumil qiyamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pura ipahas si bawa madece makda majepu pungala ta'ala na pancajiwi 10 ulan rilalan nasi taungi. Allah menciptakan di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Na rilalan na 10 ulang na pancaji pungala ta'ala engka 4 ulang kami nam malabbi di sisi na pung Allah Ta'ala. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Minha 4 hurum. Nekarilalan na ye ayae, de na palabang ki pung Allah Ta'ala, 4 ulangi. Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran 4 bulan yang dimuliakan. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napalabbangi rilalang hadisina. Dan inilah salah satu tujuannya Rasulullah dihadirkan di alam dunia. Sarekwa mangina palabbangi na perjelaswi apa yang belum terlalu jelas di dalam Al-Qur'an. Termasuk minha 4 hurum. Termasuk 4 ulak kami nam malabbi'e risisina pung Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasatun mutawaliyatun 4 ulang malabbi'na pung Allah Ta'ala engka 3 berurutan si tampi yan aritu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara engka set di ulang terpisah yaitu bulan Rajab. Dan alhamdulillah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala ye asoi hari Jumat
bertepatan Jumat pertama rilalanna ul Rajab di dalam bulan Rajab. Sudah 3 Rajab 1446 Hijriah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yakumatamai ul Rajab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berdoa kepada Allah. Nafai gaiwi alina marelauri pungala ta'ala. Dan di antara permintaan atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa Nabi ucapkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Nabi tariwattuna matama ul Rajab maige alena marellau Allahumma barik lana fi Rajaba. Puan tafab barakasi kasih rilalanna ul Rajab wa Sya'bana tafab barakasi tokka rilalanna ul Sya'ban wa ballighna Ramadan tafasiduppaka tafasiruntuk ka sibawa ul Ramalang. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Rilalanna ye fadonganna Nabi ta siarai egana hikmah di dalamnya. Pertama, Nabi tak lagi manusia yang begitu banyak diberikan rahmat kasih sayang dari Allah. Nabi tak megani alena iwere pole pongala taala pamasih neka Nabi tak de nafattu farellaunnah tatta matoi alena marellau pamasih lauri pongala taala. Kendati pun Rasulullah sudah banyak mendapatkan rahmat dari Allah, tetapi Rasulullah tetap meminta rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yero nabita artinya idi ummakna si boleh-boleh ki fedek mege fi ali tak marellau pamase lauri pungala taala. Nasabak nabita marellau dek narellau lagi tidak meminta saja rahmat dari Allah, tetap diberikan rahmat. Maganya ko marellawi. Yakko idi ummakna marelau ki lagi belum tentu ilolong pamasi. Maganya ko de tarelau. Kita minta saja rahmat dari Allah, belum tentu kita mendapatkan rahmat Allah. Apalagi kalau kita tidak meminta. Maka si boleh-boleh kirilalana ul Rajab tapai gawi ale tak marellau barakah lauri pungalahu Subhanahu wa taala. Pertanyaannya zaman dimulakan Allah, barakah aga pale nawadding yelau rilalanna ul Rajab Sya'ban. Mega sisi sitonganna farallu yelau, tapi sekira-kira maka dian regurut atau fanritai sekira-kira arellau ko rifwangala taala tallu fasaleng. Mintalah kepada Allah keberkahan 3 perkara. Pertama, elawi barakahna tepe. Minta keberkahan, ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dena mungkin ita tonga sumpama de cengeri sisina pungala taala, risisina tau de egaga tepe na lauri pungala taala. Yak komelo kisidup pasibau oleh ramalang, mintalah ketetapan iman mulai dari bulan Rajab Sya'ban napagangkanna nafasiruntu ki pungala taala oleh ramalang. Perbanyak mohon ampun, perbanyak mohon doa kepada Allah, ketetapan iman. Salah satu doa yang mungkin barangkali sudah kita hafal semua, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Puang ajak lalu tafagiling kasih atiku rimun rifuratta tawereng petunjuk. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Puang tawereka kasih pamase risesita. Kita banyak minta kepada Allah ketetapan iman dan takwa kepada Allah. Nasabah ia sangat tepe risesena tu amenge si
terkadang mesuk, terkadang matama, naik turun. Rilalang hadis na Nabi ta na palabang ki makada idi biasa tepe ele i matepe asara na dek nama tepe, asara matepe waninna dek nama tepe, dan seterusnya. Maka zaman dimulakan Allah, mintalah keberkahan, ketetapan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan salah satu syarat utamanya ilolonga barakatna ramalang. Ya naritu tepek tak lauri pengalah taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Yang kedua zaman dimulakan Allah, si boleh-boleh ki marellauri pengalah taala riulan Rajab. Barakah lauri pengalah taala ya naritu barakana umuru mintalah keberkahan umur, mintalah keberkahan usia dari Allah Subhanahu wa taala. Magai nasaba iye umuru tak dek gaga misengi wadi jaji ye aswe ular raja irafi'i dek gaga jaminan umuru tak nawad diletut di bulan Sya'ban. Engkasi tahu narafi si umuru na ular Sya'ban. Nah dek gaga jaminan na wedding alena na lolongang umurukna di bulan suci Ramadan. Maka kesempatan bulan Rajab ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan panjang umur sarekom menginawat diki sidup pasibawa ular ramalang. Yang terakhir zaman dimulakan Allah barakat nafarallu yelauri pengalahu Subhanahu wa taala ya naritu baraka adece baraka acengkereng keberkahan kesehatan jasmani dan rohani. Farallu yelau baraka naro kesehatan baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nasabak dena mungkin itatonga sompa madecen risisina pungala taala yakko malasay tawi. Termasuk puasa bulan suci Ramadan deyulai pasilenakan ibadah puasai yakko angke watak kalita malasa lebih fakor itu yakko malasai atitta. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab ini perbanyaklah bermohon berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Puang tafak barakasi ka rilalanna ular Rajab berupa tafak barakasi kasih tepeku, tafak barakai kasih umurku, tafak barakai kasih kesehatanku sarekwam mengi wa ballighna Ramadan nasabariwi tafasidup paka sibawa ular ramalang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita khususnya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.